Umwe wa maundu maria mabata muno muturire-ini wa muthikiriria umuthi ndirenda athikiririe na igue ni kuhingia kiriko. Kaundu kau kanini waigire ni ugwika kana ndugwika, macio nimo metagwo kiriko. Yes. Kwaga kuhingia kiriko uguo niguo guthukagia maundu. Nundu ucio ngikuririkania tukianjia tugire mundu ni kiriko. Mundu ni kiriko. Mundu ni kiriko. Yes. Ona akomberwa mbeca ri nduhingie. Tariu andu aria matahagwo ni mabengi mwarimu mucio ri, andu marakaragira mabengi muno. Igwa mundu akiwa ni ndienda guhoro wa mabengi. Ne mbeca ta iria ngani akombire maramutahire ngari. Maramutahire mucie mugima handu hakwaga kuona muremi. Waremirwo ni kuhingia kiriko giake na bengi. Tondu gutire mundu ona umwe wanariha mbeca ciake wega cia bengi agatahwo ni kuriha wega. Bengi itahaga aremi athukia airiko. Turanie mweri 5 ni urikiraga mbeca ici thiini wa miaka 3. Yes. Na tugikune mbeca ici ungikorwo ndukuhingia kiriko kiu ri, bengi kwaga gutahanike icokie mbia ciao. No ni kiriko waga kuhingia. Na kiriko kiari waga kuhingia ni makagira mbia ciao. Ona tukiugaga na githwari dawa ya deni ni kulipa. Yes. Ni undu ucio ni wega muno andu memenyerie kuiga iriko. Yes. Sheshe ni hakuhe nawe.